Well, hallo, dort erst der Samba, der Nähender, sehr schöner Tag, dort erst kalt, aber sehr schön, das soll von der mal 8 Grad kalt sein. So, wir werden von der ans Haff hier aufschrauben, an der Schnee kriegen. So, hier vor war mein ab, erst ein bisschen steil, aber die Grader, der hat, die Grader, der hat den Waschmackerei gemerkt, und ich sehr dankbar für. RM of Stanley, der hat sehr feine Arbeit ans Werk hier klarholen. So, nu sind wir hier bei uns Hack, muss uns wieder abkehren und von hier wieder macht ich das dann selbst down. Und das geht schein, wenn das schein war ist, du hast mal genau, wie kann hier ab, Hack merken, und da werden wir nur Struckland fahren. Well, hello. Das ist sein Kern, dass hier alle wird. Es kann sein, sehr kalt. Das ist nu 28 Grad oder 0, das ist 11. Dezember. Und mit dem Wind sagen sie, das fällt sich nur 31 Grad oder 0. Aber Bern haben es sehr fein warm. So, wir wollen von dir was merken, dort nennt sich Sopa de Manì. In Bolivia wird so eine Suppe viel gemerkt, und auch in Peru. Das ist Suppe, was sie von Peanuts merken. Weihnachten wurden immer viel Peanuts gegessen. Und da sind verschiedenste Wege, wo man Peanuts verarbeiten. So, wir wollen nu Suppe kochen von Peanuts, Kakaottes. Eins wir noch mit Rindfleisch, eins wir noch mit Hühnerfleisch. Wir wollen von dem mit Hühnerfleisch. Und da sind 5000 verschiedenste Rezepte. So, wenn ihr sagen, dass mein Video ist gesehen haben und sagen, aber das laat bloß nicht, was wir waren, so, was ich was. Da sind verschiedenste Sorten Rezepte. Und ich habe angefangen, was mir vielleicht gefallen. So, ich habe die Hänger der neu sein, der schafft. Wenn es nicht schafft, dann geht es der Hänger der rüt. Aber ich lerne was schaffen. Und wir haben es gesehen, dass es hier bloß grünlich sehr kalt. Das ist ein sehr steller Tag, feiner Sonnenschein. Und nu wollen wir näher gehen und da wollen wir eten merken. Wuhu! Gut, wollt ihr wissen, was wir hier brauchen zum unser Sopa de Manì, Peanuts Suppe, Peanut Soup. Hier haben wir Saßbieter, Hühnerfleisch, wir haben hier Schenkjes. Und dann noch die andere Bieter, Saßbieter, haben wir hier das Bieter Hühnerfleisch, 6 pieces of chicken, thighs and drumsticks. Hier haben wir 2 Köffel Peanuts, das sind Spanish Peanuts, das sind Rewe, der Raw Peanuts, Spanish Peanuts. 2 Köffel Rewe Peanuts. Hier haben wir eine natte Sippel. Und hier haben wir grüne Peperschote, die wollen wir eine halbe brocken. Und we're gonna use half a pepper. Hier haben wir eine rote Peperschote. Die wollen wir dann ganz brocken, das ist eine kleine. Und hier haben wir dann Peas, oder Often. Die wollen eine halbe Köffel brocken. En hier hebben we wat we nennen celery, oder op Spanisch nennen ze dat apio.
Weil dat haan goud, wanneer niet, dan loot je dat uit. En hier hebben we paraceil, dat we loten brokken. Parsley. En hier hebben we 1 theelepel oregano. En hier hebben we een halve theelepel cumin, comino. En hier hebben we 15 chestnut voor clove garlic. En hier hebben we nog 2 radieschen. Als je dan een radieschen maakt en als je dan niet. Waar je die niet leggen, dan loot je eruit. En hier hebben we nog een jalapeno. Dat recept, dat vraagt er niet nu. Maar ik leg dat allebei een beetje. So ik wil er nog een jalapeno maken. Hier hebben we 2 jalmeren. We willen een fijn maken. En de andere willen we loot ganz nemen. En hier hebben we 3 eetzakken. Zout en peper zoveel als te veel. En hier hebben we nudelen. Die worden zo'n nudelen brokken stip van jou. En nu hebben we van eruit te maken. We moeten alle fijn snijden. Dan wordt het wijzen waar het zit. Okay, nu hebben we alle smak 2 snijden. Hier hebben we chestnut, garlic, sippelen, jalmeren, groene peperzout, rode peperzout, dat celery, apio, met radieschen en jalapeno. En daar hebben we de eetzakken. Nu hebben we het even. Oké, hier heb ik een list van al de ingredients wat de maak moet. Hier is een list of all the ingredients for that soup, peanut soup. Oké, dat recept verlangt dat niet, maar ik word bieten een klein beetje bruine brood met olivenoil. Dan gaan we een beetje smaak laten. We're gonna brown the chicken a little bit for better taste. It's optional. Okay, the peanuts, they have 10-15 minutes in the water liggen gehad. We had the peanuts lying in water for 10-15 minutes. They blend easier. En nu willen we een halve liter water bijeten, add half a liter water. En dan willen we de zeer fijn maken. Oké, dan zijn we nu rijdt om de fijn maken. Halve liter water nemen. En nu willen we hem liquidora zeer fijn maken. Check mal dit, but it's a fine wit schmontig is. Zeer fijn. We're gonna blend it till it's nice and creamy. Next wat we willen, we hebben fijnheid. Wow, dat alle een klein beetje durchbroeden. Eerst we met de sippen afhangen. We're gonna saute all the vegetables. Start with the onions. Als je alle fijn durchgebroed hebt, dan gaan we dat maken zo op. En wanneer de sippen is afhangen bij het bruin te worden, dan doen we dat even de alle maken. Dat kan je zijn. En dan kan je nog de radieschjes zijn, wat ik had vergeten te zeggen, wat er maakt. Maar eins je down niet. So, some radishes I forgot to mention before, it's optional. And what Matt said, there is a klein beetje olive oil nog bij. You have to add a little olive oil. Nu wordt dat vanaf een stuk 3 minuten, 5 minuten durchbroeden en dan staat eruit. We're gonna saute it for about 3-4 minutes and then it's done. Oké, dan moet je de ruit nemen en een kampje aan en dan worden we het even gekloren. Hier hebben we al een grote ruit met 2 liter water bij. We got a pot with 2 liters of water, 8 cups. En dan worden we dat vleesje al aan. En dan worden we dat even al. Oké, next wat we worden doen, we dat grinste al aan. De eetzakken, die worden een beetje loten in de nudelen. We're gonna start with the vegetables, put them in, and the potatoes we will put in later. And the next, de peanuts erin. Dat zit je einfach meest in de schmond. Zeer fijn. Now we're gonna add the blended peanuts. Wat lou je? Wat dat een schijne zup geven? Ik lou je. En hier is nog de ene jaal meer wat we hadden even gehouden. Die wil hier nog nasmeten. We're gonna throw in this one whole carrot. En hier doen we dan een halve kuffel gefrorene often. Add half a cup frozen peas. Oké, hier hebben we de eetzakken. Maar die willen we de lood maken. Nu wordt het eerst van ongeveer 20 minuten loten kijken. We're gonna add the potatoes later. We're gonna let it simmer now for about 20 minutes. Peper doen we dan zoveel maken als je dan blijven. Pepper to taste. En nu wordt dat is loten van ongeveer een stuk 20 minuten of zo kijken. En dan gaan we de eetzakken maken. Oké, de tijd wat is op kijken dit. Gaan we de pan hier uit waar we onze nudelen bruin maken. While we're cooking the soup, we're gonna brown some noodles. We can add them later. They gaan we dan later maken, want de smaak bruin gemaakt gaan.
Zo, nu gaan we de nudelen smaak bruinbrood en gaan we die eruit nemen. Yes, want deze kerken dit, dat schuimt nog ganz goed, nur so ja, and that is normal. It foams quite a bit, but it's normal for cooking peanut soup. Aber das ist sommer so ja Schmack. En mir wordt gesagt, waar deze kerken dit, dan de dag zal niet ganz tom ja, dat half oploten. You're supposed to leave the lid halfway open. Okay, nu heeft het hier alle taub van ongeveer een stuk 20 minuten gekert. Nu doen we de eetzakken doen aan. It's been boiling, simmering for 20 minutes. We're going to add the potatoes. De nudelen ook voor het smaak. Nu nog eenmaal 20 minuten, een halve stunde. Kerken wat de eetzakken goed zijn, de nudelen. En dan is de soep goed. En dan doe je nog nur zijn smaken wegen zout. En er steht zout, doen we heinapulver brokken. Dat heeft een veel betere smaak. Instead of salt, we use chicken bouillon. En waar je dat gesmaakt hebt, je gelooft nog een beetje meer peper, dan doe je een beetje meer peper mank. Taste it for pepper if you need to add a little more. Hier doen we heinapulver mank en er staat salt. We add chicken bouillon instead of salt. En hier hebben we, wat ik vergeten te zeggen had, turmeric, een halve theelepel turmeric. We add half a teaspoon turmeric, I forgot to mention before. Du hast dat, tij dat zijn. Ik wou nog een beeld nemen wat je dat beter wezen. That's what it is, turmeric. En wat je wat wij dat niet gaan, dan laat je dat uit. If you don't have turmeric, you can always leave it out. Ja, nu wordt het alle daar hier en we're gonna stir it nicely. En nou wordt het smaken. En we het nog helemaal bij een kerken brengen. En dan staat het eruit. De nudelen zijn goed, de eetzakken zijn ook goed. En daar wordt nog helemaal best smaken. En wanneer er nog meer zoutmank fehlt, dan doen we heinapulver. Test it for saltiness. If it needs more salt, add a little more chicken bouillon. En waar je dat niet krijgt, dan gebruik je plus salt. If you don't like chicken bouillon, just use regular salt. Maar dat geloof dat juist dan een zeer fijn smaak te be. So weit haben wir das gleich weg. So, it tastes very good. Ich habe dit mal von Hühnerfleisch Peanuts Suppe gekehrt. Das schmeckt rein. Nu wollen wir bloß noch etwas Stremels French Fries broden. Und da werden wir abdaschen. Kijk mal dat. Dan haben wir die alle in Gläser bären. Wenn der Kerken der bloß in Gläser nehmen, dann sind die gekehrt. Dann sagt wir dem Ischum, sind die ersten Tiet rein. Leer nu bloß bij ons vaart heute is dat we kunnen onze eetzakenstremels, onze French fries broden voor onze peanut soup. Sopa de Manì. En nu zetten onze fries er zijn eruit. Fijn knusprig. Hoi, daar gaan we nu de maaltijd eruit maken. Onze peanut soup. Hey, dat zijn een beetje grote nudelen, maar dat is je nou nog niet doen. Nog een beetje vlees. Zoals ik zei, die hebben we van heinenvlees en die kan ook van rindvlees wat je wil. Ja, nu kijk maar dat. En dan, wat ze dan doen, dat ze dan zijn, hier boven een beetje French fries even, dat is ook een stremels. Gelijk zei ik zou stremels zo wie worden, daarom van de start. Dan doen we dan een klein beetje pericil, er paracel even. Ja, en dan hebben we van die frisse bootje gebakt. Nu wel we eten. Woehoe! Hoi, dan houden we het nu wat zo wit. Ik ben God wat dankbaar voor jullie en voor dat fijne warme huis hier ben. We van der 30 graden koud en je 0 buiten. Zij ja koud. Maar hier ben kan zich makkelijk aantreden, God sei Dank. We hebben een Holdoven hier. En dat is hier zeer makkelijk ben. En anyway, we kunnen immer wat van dankbaar te zijn. Als we maar een beetje zeker overdag, dat kan immer ooit zijn. En heb ik wat deze week hier en je zijn mensen te dood gekomen, een aardelijk, of krankheid, of wat immer. We hebben niet vergeten voor dat te beden, dat viel dat zeer nodig. Nu te deze Weihnachten tijd aan een maand, een vrouw, of kinderen verlieren, dat kan niet leicht zijn. So, we hebben die aan gebed en gedenk houden. En we gaan, nu wel we, deze peanut soup.
Caldo de Manì. Sopa de Manì. Ich würde sagen, das schmeckt sehr schön. Ich habe leider geschmeckt. Und ich wollte sagen, Menschen, die wehren sich immer für was nie zu proben, aber wenn ein Hänger der haben, dann, wenn ich lecken der dann der Hänger der rüht, aber das glaube ich, was nicht der Hänger der rüht kann. Ich kann das lesen, das ist eigentlich Kerks auch. Wenn er redet von Peanuts, Peanuts, das hier sieht nicht nur schön schmecken, aber ich rede viel weg mit einer Früh. Und da seht ihr, mögt ihr nach jedem Mal und ich habe auch Videos gesehen, Rezepts und das sagt mir Sonnenschein schmecken. So, nu wou dat maar schmecken. Und ein klein beetje salten, jetzt am Stremus, dann hier habe ich frisches Brot mit Butter. Ich habe von der frisches Brötchen gebacken und hier habe ich noch einen Fan Pepsi, was man sehen. Hörst du mal? No, aber das hielt sich war nur ein Korscher. Anyway, dann haben das aber am ersten verjeten, die Bank sich auch einmal. War nicht so sehr. Ich habe jetzt noch eine halbe Dutz Buttelches mitgebracht von Mexiko. Das ist noch heute als der, aber das war von der Mann gut sein. Ich habe das ungefähr mitgebracht. Wow! Mamma mia! Dan fällt das gleich nicht da, die Grube in Null. Das war ein Fan. Anyway, nu wou ich mal schmecken. Die Nudeln da machen. Sehr schön. Ich guck die Proben da durch. Das schmeckt echt wohl mehr so sein als vielleicht ein bisschen Buttersuppe oder so. Na, maar dat is om streams te maken. Een fijne reis. Wauw. Weten ze, als je koud is, dan zijn er fijne huidjes op. Ich würde sagen, das schmeckt viel schöner, als ich mir vorgestellt habe. Aber ich will mir den nicht hier stellen. Und ich sage, Frau, dass ich habe. Guckt ihr mir an der Rücken, lass mich weiten. Dankeschön und mach Gott günstig einen. Hier von Strickland, Buena Vista.